Ephesians chapter 4, verses 11 to 13. Okay? Alantay, digiti Biblia tayo, tagigidan tayong agbasa. I am going to address this message to all of the members of the Hosanna Bible Baptist Church. Dati nga message ko itang arabi kahit pinaisagana ko, may ikabiltot bulletin board tayo dito iso nga dinggan nyo, kat sapay kumakakabsat, may mutagtagan nyo kat makapag-reflect tayo. Ayan. Okay, this is not just a message nga isurat yung ta-outline yung ta-notebook yung kakabsat. This will become a part of the HBBC system. Okay, Ephesians 4:11 to 13. Read with me, page 1318 in your Bibles, Ilocano, agigidanteng agbasa, begin. Ket dagiti dadduma in kabil ng apostol, dagiti dadduma mamadto, ket dagiti dadduma ebanghelistas, dagiti sabsabali, papastor ken manursuro. Verse 12, maipaay ti panakapaananay dagiti sa santo. Tika na sa undeta na anay kakabsat, at daka ka DJ pick. Sino ka dakay ti mangibaga nga dakayo ket naan-anay kayon kakabsat? Naan-anay. At dakay JP ken. DJ ti trabaho ti pastor. Okay? Halang atap numaan-anay, no dikat ko na, maipaay ti aramid ti panagserbi. So, the more nga ag-grow ka, ma-involve ka iti panagserbi iti apo. DJ ti kayat ng asawan. Now, iyari kuman kakabsat deti message ko, iti panagkambyo ti lugan. Kita nyo ti sarili yung kadeti kambyo. Amom no, pinataray mo talugan, anat pangrugyan ng mga kambyo. Primera. No primera ka, kat biritem kakabsat, agungor di makina, ngam nakapsot latataray na. Ana aramidem tapno, da serbina, DJ, pigsa di makina, ag-shift ka ti segunda. Correct? Tulukwan na daka di segunda, hampay nga isut pinaka, top speed di lugan, uray isagad mo. Uray isagad mo kakabsat. Hampay nga iso top speed na. Top no marits mo jay naan-anay. Di jay nga word na ka. Top no marits mo jay naan-anay. Nga top speed jay lugan, base ka di jay pig sa di makina, ag-shift ka iti. Sumaro no. Tercera. No da ka jay terceran, napig sa di makina, uray isagad mo, hanapin na rin si top speed. So, hampay nga, naan-anay. Tapno, may experience mo, jay next nga speed. Ano aramida? Ag-shift ka from tercera to kwarta. Now, kadigiti luglugan itakakabsat, kala ko ma jay Montero, 7 speed. No, adda ka jay kwarta, no iman manual ko kakabsat, number 4, no manual, uray biritam, hampay nga humumarisit top speed, na hampay nga naan-anay. Masapol nga ag-shift ka ti kinta, ka J5. Ag-shift ka tumanan J6 Taka mo, may ikapiton. Hepta siguro. When? Digiti yung unanak at digiti agbayo, iditi irikat ko. Talagang ikambyuda ka. Tapnumayat, J pa nagpuligos, DJ, anang awag da? Pulya ko na, DJ? Pulya. Mayat, J pa nagpuligos na kakabsat. Kati maudi no kwan nga stage sen, no nalpas DJ pa nagbayodan, no nalpas mo't kinta, 6 ti maudi, itta. Wan, isunukat maudi di jayang kakamsat. So, ti point ko itang arabiin, nabayag kayo nga attendant, di ba? Ado ka na kayo di 20 years en, baka tersera kayo pelang. Iso nga uray, biritan kayo kakamsat, hamo marits jenaan-anay, kasi di kayo mo't willing nga mag-shift ka DJ next level ti Christian life yo. The reason why many Christians are deteriorating, kan agistagnanten kakabsat, uray kanayong ka nga makigimong, uray kanayon na makangag kat preaching, uray kanayon ka pi agatenti conference, kanayon ka ma-revive, isukan tulang nga isu kakabsat, hamo marits jenaan-anay, because di ka mat willing nga ag-shift ijay next level. Maawatan nyo kakabsat? That is the point of the message this evening. We must be willing. Kasi, kadakay nga nagbayag nga miyembrong,
Pampanunutag ti solusyon, agpapatay kayo no kano awan, J next level yun eh. Kung kunak, anang at next level na di gito. Kala J, kita nyo J Santa Ana, ya. Di nag-speak ak, idi anniversary, kaabay kam kini Pastor Tuason. Okay? Kaya, imunak ag-preach, sumarunong ag-preach. Oo. Di kwan, kunana kanyak, Brad, kunana kanyak ni Pastor Tuason. Sa ganitong klaseng church na 49 years, nakarinig na halos lahat ng klase ng doktrina, halos klase ng preaching. Ano pang ipipreach mo? No awan day J, ti point na kakabsat, no awan day J, reason nga ag-grow ka pa'y, awanan kakabsat, talaga ag-stagnan ka, ag-down ka. So nga, itang arabi kakabsat, ipakita ka da kayo, digi J levels. Tapnon di kasta kita, no yan naka-istakam ije nga level. And you need to go to the next level. Naawatan nyo di jay? My prayer is maipangkay ijay next level. Amen? Okay, you may be seated. Now, clear di illustration ha? So, uri kasanot pa ng pigam jay makina, han na madanon jay na anay, aging gangahan nag-shift jay kambyo. So, da kayo matkakabsat, nuhan kayo nga ag-shift ka digitoy nga next level, awan, talaga nga matay kayo kakabsat. When? The spiritual life. Okay? Now, the problem ti adu nga churches, kadigiti nga tiyempo, I have seen that the problem of many churches today is that many Christians are stagnant. Anot ka na sound ti stagnant? Dating agay ayos, nagsardeng mutan. They jay ti stagnant. Kasla kanal. Adu kada kayo nga miyembro, ti dating agresibo, dating aktibo, dati kakabsat nga social winning, awam muten. Detat problema, kadagiti adu nga churches itatta kakabsat. Hello? When? Dating excited, nugimong, dating nga nakasapsapa, uriag bagbagyo, adalata, tataawam muten. That's the problem of many churches nowadays. Nawatan nyo kakabsat. Aminin nyo nga problema di jay, uno saan? Siyak nga pastor, aminag nga problema di kakabsat. Adu nga churches, adu nga miyembro, stagnant. Now, nukitak tirwar, nukitak yan tarwar, obserbaret, dagiti businesses, nag-stagnant eh. Once ka ta business, ka nagpanunot, iti way, nga ma-overcome mo di jay nga plateau, kat hangka nga ag-level up kakabsat, ag-down ka. Unaan na ka, dagiti competitors mo. Day jay ti kayat ko sa wan, no hangka nga creative, hangka agpanunot, kat kas jay latan, no han nga mabrok ta business mo, unaan na ka, dagiti kalaban mo. Naawatan nyo kakabsat. So nga, I believe nga kadigitoy nga tiyempo, ti weapon ni Satanas kadagiti Kristiyano, pag-stagnanton na ida. Amang kakabsat, kas kayla businessen nga nag-stagnant. Kaadwan, I speak my heart to you. Kat imprepare ko nga inkararag deto, itapnon ti kasta, ma-overcome deto nga barrenness ti church tayo kakabsat. Amom ti kalidaya na Kristiyano tay barren. Tay pastor or excited, kakaasipiman, kaslaawang kasarsaritan ata barren dagiti Kristiyano. Naawatan nyo? When? Iso nga let's overcome the barrenness. Naawatan nyo kakabsat? Kat makita yung dagiti business, kaslay data, kita nyo, among timesa nga, mang pa-excite deti Ilocos Norte, TSM. Excited ti tao, tapa nag-open TSM. At dabaro nga negosyo eh. Kita nyo kakabsat, idi may TSM, dito yung probinsya tayo, nang dagdag, nang nayon isuna, iti value, dito yung pagilian tayo. Agbalin isuna nga kasla na iangat, na i-elevate. Dito level ti probinsya tayo, gapo ka dito kaadda ti SM. Nawatan nyo di jay? No kumaawan ti SM, kat awan may introduce nga baro nga negosyo kakabsat, jaklaan mo. But with the coming of the new SM city in Lawag kakabsat, nang create the excitement, nang add ti value. Hala di jay, makita yo, amin nga lote taglawlaw, paunay kansan no, adda lotem di kakabsat.
Paunay nga tan no lotem jay abay na, uno jay sango na, paunay yung kakabsat. Day jay la pa nagtakder jay SM ijay, kitam, ngimato pati value di kiti kaabay na. Among tiyan asawan, no agtignay kay mat, no ag-level up kay mat kakabsat, permi nga mablesan ti ado nga taot biagyo. Di mo ka di amo nga tapa nag-stagnant mo, maapektaran ti pamilya, maapektaran ti anak mo, maapektaran di kiti kakaduam ti trabaho. Hello? Isu nga dapat kakabsat, hantayo nga ag-stagnant. Dapat, we should go to the next level of our Christian life. Maawatan niyo kakabsat? Oh, teko na ako, don't stick to segunda. Dapat tumersera ka. Dapat mapangka J kwarta, dapat agkinta ka. Naawatan niyo kakabsat? Amen? Okay. So if I observe around, businesses are growing. Not only that, makita tayo pa digito'y cities. Idinagapuak dito gigaraw. Permi nga makitam ti excitement at DJ Robinson, DJ Sango na kakabsat, inla ko da DJ nakadakdakkel nga property. Daka mano nga 1,000 of square meter, ti pagsayaatan na, may isa nga pamilya, upat dan sa agkakabsat, kuna ni Pastor Mark Kanyak, DJ may isa nga kabsat da, miyembro da di anak na kakabsat. Heredero di ubing. Ti ayan na nga ganas, dito nga ubing, nag-surrender, nag-full-time ti ministry. Paunay, pakita na kanyak, di picture na dalanga na kakabsat nga ubing. Agbasbasa ita di Bob Jones University. Pero makitam kakabsat nga there are new structures being introduced. Oo. Tapos impasyar na kami ijayan ti regional offices. Makitam. Oh, iso nga kunana kanya ket pastor kunana. Ito ang magiging BGC ng Tugigaraw. Amom no business-minded ka, no politiko ka talaga. You look at it, grabe, talaga nga kunam, wow. Something is going to happen in Tugigaraw in the next 5 years, in the next 10 years. As pastor, nukit-kitan kay nga miyembro kakabsat, depende ka DJ attitude yo kadigitoy sa uti-apo nga may bagbaga, timang predict no anantot biag ken pamilyam in the next 5 years. So nga ti prayer ko kakabsat, deti man nga message ket kasla dete, agbalin nga correction kada tayo, wano encouragement kada tayo, i-take you ko mga positive. Because you really need to go to the next level. Amuyo, I am looking forward, kung ko nakiti agtugtugawak, apo ko nak, deti church meeting, bakara ket manunga tawanan, 40 years, bangbanggulan ti taod tuyang. Kada bangbangutanen. Hanga nalaka nga kasarsarita aya. Gusto unuhan. Di kayo maka-amen. Kita nyo? Tirigat yung kakabsat aya. Samantalang numapanak ka, digiti outreach kat amen, danga amen. Numapanak ka, digiti pagbaludan kat amen, danga amen. Dito kat awagim, amen. So nga ti kunak kat apo, kunak challenge kanyak, deti nga church Because aduntot pa pastor nga kasla kanyak, kakastoy tumot ti church nga ipasturan na. So nga, I hope and I pray kakabsat, we can make a breakthrough and difference in our church. Oh, di ba? Oh, bigla kayo nga nag-amen. Ayos Okay? Tuloy nyo yan. Alright? Technology is upgrading. Kita nyo technology is upgrading. So, kita nyo taglawlaw kakabsat, pero may nga dati spirit of excitement. Ngam numapang ka di church. Rikna man takaabay mo. Ala, siyak kakabsat, marik na yung nga tamot ti pasyon ko, aya. Dakay nga road. Dakayo. Ala, rik na nyo man takaabay yung kakabsat. At the excitement na ito, mamayo. Hello. Dakay ka, digyan mga sanctuaries. At the excitement daw, papatay. Dete kunak di Domingon, kakabsat, talo nga level. Number 1, no excitement. Number 2, excited on the wrong things. Mabalinghang ka, DJ, no excitement, pa kasi ka dyan number 2. No basketball, grabe. No pangpangan, grabe. No palanit. No paburnit. Saan ka nga pulos ka paudi, sikat umuna jilin niya. Diba? Church guy. Dyan number 3 kakabsat, excited for God. So kung nakadakay di Sunday, masapol nga mai-elevate di level tayo. From no excitement, excited on the wrong thing, dapat mapantay di level nga excited for God.
So kaulitan kakabsat, in-point out ko kada kayo, SM, grabe, excited ang probinsya. Digite, tattao Diaglawlaw, excited ang Agilakot Lote da, kunada siguro, raik pa ita 5 bills, sigurado, dito balay ko, baka 20 million to dito yung 30 million. Excited. Digite cities, excited. Development plan, di ba? Technology, kairurwar lang ta iPhone 16 sa tayo. Rimwarang kakabsat, nakita jay social media, paunay ka jay babahin kakabsat nga, isut imuna jay pila. Tapno na isut pa ko na nga, imuna nga nagkaroon ti iPhone 16 ti Pilipinas. Dual daw na kano nga napampinilpilaan. So makita yo, may pangkup ka digiti worldly things, earthly things, at the excitement, hinga ka digiti churches. Kapsa, adot nagpipritsak ng churchesan. Papadahalos. Miyembro, agmamayok, papatay. Aglalo, digiti na bayag. Tsaka mo kapsat. Pero I believe, deti message ko itang arabi I hope, maawatan nyo, is istadjek kakabsat, deto iti rason. Uray kasanop pa ng birati pastor, nakasigunda kamot latang amin. Di kamot lawiling nga mapan, di terseran. Tapno, agbaling ka nga naan-anay. Di ba kung na di binasa ta itay? Api ngayon ti apo ti pastor, tapno dagiti sa santo agbalin nga naan-anay. Kasano pa ng paan-anay ko kada kayo? Equipong kay ti sa uti apo, kat ipang kay di next level nga panagserbi. Ipang kanto ba di next level? Next level tumanan. Next level tumanan. Tata, ipang ka di next level, i-refuse mo mo't di jay, hamo magkayat. Tatangkan mo't ulom, nasun ka mo't, stubborn ka mo't. For whatever your reasons are, I'm sorry. Amo talaga may experience tinan-anay because you're not willing to go to the next level. Kas kala negosyo, hamo kayat ti aginnovate. Okay. If that's the case, unaan nakat kalaban mo. You don't want to innovate. You don't want to entertain change. You don't want to go higher. You don't want to upgrade. You don't want to elevate. Kas jay kakabsat. O, maawatan yun. Dito istoryana, dito topic tayo. Amen? So nga ipakita kada kayo, it is 7 levels of spiritual service and maturity. 7 levels. May kabil to dito, dagiti bulletin boards tayo. Ayan. Okay? 7 levels of spiritual maturity and service. Alright. Kita tayo nga umuna, no, dagiti nga levels. Na as I explained to you kakabsat, each level, okay? Each level is an exciting level. But it becomes boring when you don't go to the next level. No ready kan nga mapan di next level, kat di ka mo nabangkas ka la dete, nag-graduate ka at high school and ready ka nag-college, di ka mo nag-college san. So adut Kristiyano nga, nagpatinggalat ta di ayanan. Maatamon Cyrus, so nga dapat ag-level up ka di sumaruno. Oh, so nga deta ti dapat kakabsat. Ayan. Now, what are the 7 levels of spiritual maturity and service? Now, ti umuna kakabsat nga level is number 1, ikabil mo. Di kita, personal quiet time. No, kabaro nga Kristiyano, kakabsat, detoy iti first level nga dapat ma-adapt na kan maging consistent isuna itibiyag na. Now, awang kay ditan kakabsat, hanggang na sa nga awang kay ditan, hanggang kay kukwayat time. Ngamti kayat na nga sawan, na-establish yu tibiyag yu deta nga sisteman. Ngamjaklaan mo kakabsat, bubrayo pelang. Kasi uray na pang kay dyan number 4, number 5, no ikatam dyan number 1 kakabsat, lumagpak kalatan. Masapol nga ti point na ngamin ti Christian growth, hanga di jay, okay. Kasla ti arig hanga di jay, nag-tights ka ayan. For example, idi kayat mo't bang ti first fruit, inyakar mo jay tights, impamot first fruit. Tapos makapag first fruit ka. Hello? Hindi po ganon. Dapat pag nagta-tights ka, ituloy mo jay ag-tights, ngam na yunam iti next level. Iso di first fruit. So, agta-tights ka, ngam dapat, no ag-first fruit ka, agta-tights ka mo lang. Hanga DJ, dati tights ko, ikabil ko yan ta first fruit. That is not growth. Growth is adding. Naawatan nyo kakabsat? So, nang rugi ka ti personal quiet time. Well,
I might share some things tonight about personal quiet time before nga inak na number 2. Kasi tila i-discuss ko dito yung number 1. Ngam ipakita ka da kay deta nga levels kakabsat. Aya, takitaan tayo no yan at dapat dita ti pagsifan yun nga level. If you don't want to go to the next, talaga kakabsat. Ag-deteriorate the spiritual life mo. Kalati, ti arig kudta, kastoy. Okay. No bodybuilder ka, nang rugi ka ti 20 kilos, dapat Genex 30 kilos ka. Tatan Genex 40 kilos, ngumat nga to di jay. Aging gana nga marits mo, anay nga isut full limit. Nga maging nga di marits day jay kakabsat, you should continue to go higher. Naawatan niyo? Okay. Now, when it comes to personal quiet time, mangibasa ak lang ti sumagmamano nga verses, ang ko kailangan nga i-discuss nga i-emphasize dito, tilang goal ko nga mangi-emphasize tat tagakabsat, palagi pang kailang, kasi I don't know, no DJ quiet time yo, kat makatulong nga permiking ka, DJ pa ng sustain na kasi, supposed to be, DJ quiet time mo, inoris na DJ spiritual growth mo. Nuhan na manoris DJ quiet time mo, DJ spiritual growth mo, agsubli ka di quiet time. Masapol nga i-recalibrate mo di jay. Kasi you cannot grow without quiet time. Han na mabalin nga, diyak agko-quiet time, maabok, may kabesak ti books of the Bible, may kabesak ti 50 verses, hang ka agko-quiet time, agsosolwining ka, ag-disciple ka, ag-ministry ka, ngaman agko-quiet time. What happens? Ag-dry ti spiritual life mo. So nga, sublianak lang kakabsat for that sake. Tapno maawatan nyo nga, as you grow up, go higher in the level of your Christian maturity and service, the quiet time mo, it becomes more meaningful. It gives new meaning to your quiet time dapat. No naging cheerful giver ka, it gives new meaning to your quiet time day nga level. No nagbaling ka nga soul winner, it gives new meaning. Kasi, ang ka pa soul winner, ti prayer mo, Lord bless me, bless my family. Idi naging soul winner ka, Lord bless our mayor, sana masave si ganito. Di ba? Nang isuna kakabsat ti meaning di quiet time mo. The problem with many of us is we go up but we try to remove the basic foundation. Maawatan nyo kakabsat. So nga, kang kailang tisang kabasit nga kwa di quiet time kasi no pa nagkunayo kat nga ta quiet time ti kasapulak. Dugong kunam, well. Anyway, kunana dito second na dito yan ti Matthew chapter 6 verse 6, anak ko na. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. That is quiet time. Malagip yu DJ, upat uno lima nga G. Sino ka dakay tinangyaply di jayan? Hangko in-share DJ nga message, tap nula i-take note yu kakabsat. DJ timang pa-enrich ti quiet time mo. Ano di umuna nga DJ quiet time? When you have your quiet time, what is the first G? Gratitude. Start your quiet time with gratitude. Agyamang ka ti Apo for many things, for everything. Okay? And then, next G, grace. Ask God for His grace, and on and on and on. So yung limang yon, pag nag-quiet time ka, Lord, umuna ti amin, agyaman akon ka, thank you, Apo, tas si bibiyagak pa eh. Pati bagbagik, nga ba't kisagang angasak? It changes the way you look at life. So nga, quiet time, very essential. Anapay, Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, men shall not live by bread alone. Quiet time yan, in the Word of God. Okay? Matthew 7:7, ask, and it shall be given you. Pray, that's what it means. So, your quiet time will mean so much. Okay, let me read some of the statements given by great and successful business people about quiet time. David Green, I don't know na-mention ko this Sunday, the founder of Hobby Lobby. Na-mention ko this Sunday, di ba? Okay, alam nyo ang sabi niya, the first hour of the morning is the rudder of the day. Amo yung rudder? Kala ko matabang ka. DJ Rather na iso di pagiturong. Am I right? Nagbasit ngam kaya na nga iturong di dakkelabang ka. So habang nga dumakdakkel ti responsibilidad mo, dumakdakkel ti ministry, hanga dapat mapukaw jay Rather mo.
No inikat mo dayjay kakabsat, han nga move forward amin. That's why the basic of quiet time is very important. Okay? Now, kung a quiet time with God centers my heart. That should be the outcome. Focuses my mind and aligns my steps with His purpose. Oh, nagpintas dito ang statement, kakabsat. Kaya't nga sawan, di quiet time na, i-reset na kan di panunot na, nga ang nga di self na ti focus na kan di kita kasapulan na, no di kat di panang fulfill na ti purpose ti apo ti biyag na. Oh, very important dito ang quiet time. Ni John D. Beckett, chairman of RW Beckett Corporation. Anak ko na, if I start the day focusing on God's Word, it shifts my entire perspective. Padasam ti agreeing ti bigat, cellphone nga sigod. Facebook, radyo, everything, except quiet time. Uri adda ka di solve, uri ibagam nga, tertira sa kakristyano, kaya ka siguro ganyan, di ka nagko-quiet time. Kasi di quiet time, i-reflect na kakabsat eh. Ag-reflect di biyag mo eh. Hana mabalin nga hangkag quiet time, kakat awan result na di biyag mo day jay. Hana mabalin nga sibugam tamula, kat awan mo ti result na. Unless di mula, awan biyag na. Am I right mga kapatid? Oh, business is no longer just a work. You see that? It becomes a platform to live out His principles. The excitement na nga mapanagtrabaho is because he has been equipped with the principles of the Word of God. Oh. Next, ni Alan Barnhart. Okay? Alan Barnhart. Ni Alan Barnhart is CEO, Chief Executive Officer of Barnhart Crane and Rigging. Oh, di kita heavy equipment dito, engineer. Kitam ti makuna na may pangti quiet time. Daily quiet time is non-negotiable. It's in those moments of prayer and reading the Word that I am reminded to trust God's guidance in all decisions, big or small. Nagpintas dito ang kakabsat. Mariknayo di dyan nga marikrik na wunhaan. I hope you are experiencing that in your daily quiet time. Oh, sapagkat pag hindi, ito ang dapat mong balikan. Agawid ka itang arabi deto iti revive nyo, ti biyagyo. Jay quiet time yo, kakabsat. Oh, when you are losing your heart and passion for quiet time, well, that's not a healthy indicator. Hindi na yan maganda na indikasyon, mga kapatid, ng spiritual life mo. Oh, si Norm Miller, chairman of Interstate Batteries. Kakabsat, boss di gito, may ari ti business di gito. Anak ko na, the Bible and prayer keep me grounded and humble. Kitam kakabsat, ayusin na gayang pati attitude mo. Kumusta't attitude yung itang arabi? Inayos ba tayo quiet time yung tayo bigat? Amen. Oh, anapay? Kunana, in business, it is easy to get wrapped up in accomplishments. But daily time with God reminds me it's all by His grace. Nagpintas dito ang kakabsat? Oh, next, ni Abraham Lincoln, former U.S. President. Alam naman natin si Abraham Lincoln, di ba? Anak ko na, I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that of all about me seemed insufficient for that day. That's what I feel every morning. Ti kaadu ti trabaho, ti kadakkel ti responsibilidad ken ministry, I feel kakabsat, nga no Jack, isatisfy ti Apo, ti panag-quiet time ko, I am not ready to face my day. That's like Abraham Lincoln. Next one, Daniel Kotz, former U.S. Senator and Director of National Intelligence. Christian di gito Anak ko na, spending time in Scripture and prayer is essential. Okay?
In positions of leadership, the pressures are immense, but daily quiet time keeps my heart steady and my mind clear. Are you experiencing clarity of thinking? Is your mind too clouded by many fears, many worries, many depression? This is your answer, quiet time. Ngam no apay, kaslatay latay tao, no anatay agas mo, isut hamo kayat nga tumaran. Isut mabaybay am nga tumaran, ngam isugayam agas mo. Naawatan nyo kakabsat. Ito yun, no, gamot para sa mind na medyo magulo, mind na worried, may anxiety, stress, pressure, depression, ti agas na gayam, quiet time. Tengo na ako kung kailangan nga i-emphasize sa perpermi deto, amutay deti nga habitin, kailangan lang nga ma-revive tayo. Okay? I hope ma-revive ti quiet time yon. Alright? No ma-revive ti quiet time yo, praise God. I'm so glad na deti nga message na revive ti quiet time yo. Okay? Next, maudi ni George Washington Carver, a scientist and educator. Anong sabi niya? No books ever go into my laboratory. The thing that inspires me most is quiet time spent alone with God. Inspire me most. Isut abangan na kakabsat. Sa bali jerik na, you know, when I wake up every morning, uray na kaidaak pa'y kakabsat, sa bali jerik na kamagisarsarita ti Apo. It's a very exciting moment for me when I wake up every day and just talk to God. And I feel what He said. Mariknak dito ibagbagana kakabsat. Through my work, I seek to reveal the beauty and wisdom of our Creator. So in relation, itrabaho na, He will manifest God. My hope is that others will come to know Him too. Oh. Agko quiet time kay mo lang, damagamanta ka abay mo, kumusta ti personal quiet time mo? Amen? Of course, that is not all. Hindi yan ang hanga deta at makaan-anay ti Christian life mo, deta quiet time. Ngem, hangkag baling nga naan-anay, no hangkang ag-quiet time. There is no substitute for that. Naawatan nyo kakabsat? Oh, mabali mo nga substitutan iti dadu mga activities ti biyag mo, but quiet time has no substitute. Okay, next. Hindi next level. Hangko i-discuss amin, dito yan, but ipangkay lang i-next level kakabsat. Okay? What is the first level? Personal. Okay, kabil mo. Balik mo yan. Oh, next level. Okay? Attending church worship and prayer. Oh, agad attend kay mo. Ayan. Agad attend kay mo tan. Amen? Oh, so, iti una na, exciting dito yung parking ka. Pero itatan, habang agad attend ka, nagbaling nga normal nga sistema mo. Tata, yung ka dyan next level. There is another new thing that must be exciting in your life. Number 3, ano yon? You must be a soul winner. Now, how many of you are soul winning? Amo yung kakabsat, uri agad attend ka ti church no hangka ag soul win, aglalo ka dagay nga nabayagan, ang nakumpleto tabiyagyo. Am I right? Ha? Agsusol winning kay pelang, men? Agibumbunan kay pelang gospel tracts? Oh, pag hindi na kayo nagsusol winning, hindi kayo nagdidistribute ng gospel tracts, may kulang yan sa inyo. Uri ka na yun kayo umay-agattend. So nga revive nyo deta kakabsat. Ti aramiden nyo, binigat, dapat adat itugot yung nga gospel tracts. Oh, kahapon, tignan mo ha, pauwi kami, sumakay kami ng isang Grab, yung taxi. I tried to share to him the gospel. Pira, nalaman ko taga-Bakara, ninanang na. Kasi kunana, saan po kayo sa Ilocos? Kasi makisarsarita. Oh, di kwan, kunana, Ilocano po kayo? Oo, Ilocano kami. Saan po kayo sa Ilocos? Oh, dito yung Bagaklawag City. Anyway, Damot Church tayo Lawag, isot most common. Ganun ba? Bakit, kunat? Yung nanay ko, taga Ilocos din eh. Saan sa Ilocos? Sa Bakara? Sabi ko, taga Bakara din kami ha. Saan sa Bakara? Sa Kasilyan. Taga Kasilyan. Ninanang nakabsat ngam na bayag na nagbay Great EJ Manilan. So I tried to share to him the gospel. Alam mo, minsan ngayon parang ang hirap din sharean ng gospel yung mga tao na busy, laging puyat. Lutang eh.
Ang utak niya talaga nakaset sa trabaho, pangangailangan ng pamilya. Habang kasarsaritam, kala na sumsumrek. Hindi ibig sabihin na walang kwenta yung sinasabi mo. Ang problema lang, wala siya tamang channel. Minsan sa church na-experience ko rin yan eh. Hindi dahil walang kwenta yung sinasabi ko, wala ka lang sa tamang channel. Oh, diba? Pambira, kinakausap kong ganyan. Hana sumrek. Sasagot, sabalin to disong bat na. Sabalin disong bat na kakabsat. Oh, ibalik na lang ta, pangangailangan ng pamilya, ganyan-ganyan. Hamo ma-impart nga, kailangan ti masave, importante pa nakaisalagan di kararwam, you know. But I try to share to him the gospel. Hangkuman nga napag-pray nga napa-accept, but I'm so glad. Sabali jay feeling kakabsat. Nga soul winning ka. So iba ka kada kayo, dito yung number 3 ti dapat next nga level yung adadumang kakabsat. The thing is this, ang aking advice sa inyo, every morning, Rex, no nakariing katibigat, kunam apo, sa tangarumwarak, aming nga tao nga makasaritak, no hang kumaikan ti gospel tracts, hanlang ikak ti gospel tracts, if I can, I will try to talk to them about God. Basta ti aramidin nyo laeng kakabsat, makisarsarita kay ti tao. Maybe kaduam ti trabaho, etc. Nakatugo mo jay jeep, unuhaan, napangka na grocery, makisarita ka lang. Oh, kumusta? Hello sir, kunada kumaking ka. Ano, kumusta ka? Kastoy lang sir. Oh, very good. Ikang ka man tibas-basa. Oh, tinapinta sa question ko, di kalmang kingwanak at everyday ka ba nagtatrabaho? Oo sir eh. Kailangan eh, 3 ng anak ko eh. Ang tanong ko kaagad sa kanya, sa ganyang trabaho mo, may time ka pa bang mag-church? Ay, naku sir, wala na. Oh, di ba? Ang sarap na pasok yon. Then I started to talk to him. But again, he would go back to, ang daming mga pangangailangan ng buhay, ganyan-ganyan. Ganyan ang tao, di ba? Oh, but anyway, let us engage in soul winning. So nga itatagakabsat, kaya't kung nga amin tayo kung mga nabayag, dakay nga coordinators, usher, music, choir, lahat. Okay? All of you, before Sunday, should give gospel tracts. At least, numabalbaling kat ag soul win, ag-engage kay ti soul winning kakabsat. Hangkay ka di nga agin-involve ka di kita, nga hangkay soul winner. Oh, serious nga talk di jayang kakabsat, maawatan yaw. Dapat soul winner ka. Oh, paglabas nyo mamaya, limbawa, dumagas kay dita, gumatangkat empanada, sino tang grabe ikada kayaw? Ay, umpi ng grabe eh. Well, agit no dumagas kay ito't empanada tawon no hamburger, ikan yung gospel tracts. I'm telling you, it's a different feeling. I-exercise mo nga min detang aspect ti biyag mo. So nga, deteriorate ti adu kada tayo, ta dito mo't exercise dito nga level. Oh, naawatan nyo kapsat. Next, number 4. 4th level, cheerful giver. By cheerful giver, we mean that you are faithful in giving your tithe, you're giving your love offering, your missions offering, your first fruit. Kakabsat, tithe should be given regularly. Hanyot utangan ta tithe siyo kakabsat. No ti apo tag-collecten ka, kakaasik agbayad. And once the collection happens, you must recognize God is collecting you. Dapat ma-recognize yung kolektaran na kay ti Apo. Isong ag-deteriorate tayo, ag-stagnant tayo, kasi hantay nga growth giving tayo kakabsat. Masapul nga at next level mo. O soul winner ka, nakaragragsak ka. O anat sumaro no, cheerful giver ka. Sursurum ti maging cheerful giver. O, kunana kanyak DJ may isang pastor nga nagsaludsod kanyak. Pastor, papaano kung halimbawa kunana, DJ ka no member, kunana king kuana, halimbawa, nagsweldo ak kunana, nagsweldo ka no. Tatan kakabsat, DJ dapat nga pang tithes na, gaputa agkurang. Ano gaputa agkurang, DJ para ti pamilya na. Imbes nga i-tithes na, di la mabaling nga utangan na kanpelang. Ano pa nagkunayo kakabsat? Mabaling nga utangan? No, it shouldn't be. If once you receive it, immediately, iapontem ti Apo dayjay.
Otherwise, kakabsat, talaga nga palagipan na katiapo. Kolektaan na katiapo, kakabsat. God knows how to collect. And if you are experiencing God collecting you right now, you should pinpoint. Mabaling nga di devotion ti problema, mabaling nga di soul winning ti problema, baka dahil ti cheerful giving ti ayan ti problema ti biyag mo. Bakit? Anong explanation ko? Sabi ko sa kanya, kung halimbawa, partner ta ti business, okay? 50-50 ti share ta. Idi agin kam jay business tan, naalak tay share ko. Tatay igamak jay share mo. Mabaling ka ding umayak kin kagat ko na, Brad, dito tay share mong utangag mampela nga. Do I have a right to decide? I don't have a right to decide where that money goes. It should be given to you right away. So nga once ka nagsweldo kayo kakabsat, awan right mo nga mang decide, no yan at pangipanam ta tithes. Dapat isublim ti Apo, itud mo nga itud ti Apo dahi jay kakabsat. Hamot utangan. Naawatan niyo? Cheerful giving deta kakabsat. Ano saan? Talaga nga pariknaan na ka ti Apo. Kat ulitek, no madama nga mariknam ti panagtrabaho ti Apo, you should come to realize, Lord, deti pasama ko kat parpariknaan na ka madama. Siguro deti ti rason na ko naman. Baka deti giving ti ayan ti problema Apo. Lutasam day jay. Sulbaram day jay nga banag. Amen? Okay, next. From cheerful giver, anat next levelan? Ministering. Kaya't nangasawan kakabsat, deti ti point, bawat step, preparation for the next step. No agmin-minister kang, kala ko magtugtugtug kat violin, agkangkanta ka ti choir, agpakpakanta ka, agtukar ka iti instrument, dapat amin to upatup ubram. Kuma, angam kaadwan haamad. Naawatan nyo kakabsat? Kuma. Song leader ka, usher ka, singer ka, player ka, ano pa Sunday school teacher, kuma. Dapat before di nga ministering, adaking ka di upat. Consistent quiet time mo, faithfully agad attend ka ti church. Sunday morning, Wednesday night, numabalbalin, ijay pay batak. So nga kita nyo amin, digiti choir tayo, dakay nga general choir, nai-require kay amin nga may batak. Kasi dapat, adaking ka di jay May katlo, dapat soul winner kayo. Every week dapat, agibumbunong kay tracks. Hantiag, kaka-espiritu, tuyang kakabsat no hangkeg, soul winning. Sa bali spirit mo, sa balin, adayo ka. Agbaliw ka, naawatan nyo? Kan number 4, cheerful giver ka. Naawatan nyo, DJ kakabsat? Dapat, DJ, ti prerequisite na. So that you can be involved in the ministry. Amen. Now, when you are ministering, mapangka di next level yung kakabsat, anat next level nan? Disciple maker. Now, many of you are consistent in quiet time. You are attending church worship. You are a soul winner. You are a cheerful giver. You are now ministering. Tatta kakabsat, nakakwarta ka. Biraang ka kakabsat, ti problema, di ka kaya ti agship. Dapat ti sumaro nga level mo, disciple maker ka na. Nawatan yung kakabsat? Ag-disciple kan. Agsapol ka ti dapat nga tulungam nga ag-grow, new believer. Hello. So, I would like to encourage nga digidjay nalpas na deta 5 levels en kakabsat, inkay di next level, ag-disciple kayon. And the last level, the 7th level of maturity is what? You become a spiritual mentor or trainer. Kaya't nangasawan, kastoy deta, disciple lang ka, disciplerak. Correct? Number 6. No, dakta number 7 yun ang kakabsat, ti ubrakon, di gito'y ka-training ag-disciple. So I am now a trainer of disciple makers. Yun ang number 7. And I pray kakabsat na unti-unti, okay, yung mga believers natin na nagko-quiet time, sumaruno ko mga level, maging consistent kay ti church attendance yo. Dete hangkay kailangan nga tetek sana, kang kanayon, umay ka makigimong, awang ka man tay bigatan, awang ka man di Merkulesan. Dapat consistentem deta number 2 kakabsat. Tuno ka masursuram ti ag soul winning, consistentem man ti soul winning. Ngap itultuli mo dyan number 1 ka number 2. Tuno kan,
i-consistent mo 1, 2, 3, agbaling ka at cheerful giver. Consistent ka man ni Jayan. O tuno consistent ka na the ministry. Make it consistent. And then next, maging disciple maker ka na. So, nukit kita kakabsat, as I close, at da iti pito nga kategorya, di kiti members ti church tayo. Category number 1, di kiti agku-quiet time, nga mahampi agat attend ti amin na worship service. No si ka day jay, agku-quiet time ka, nga mahamo at attendaran pa'y di kiti amin na gimong tayo, category 1 ka pelang. You need to grow. Hana mabali na kastalat tata Christian life mo kabsat. Nga pasulpo-sulpot ka, umay ka church no kayat muhaan-nuhaan. Hana mabalin deta. Dapat ingkatalamberto kat make it consistent. Okay, ngayon, marami tayong mga Christians sa level 2. Nagpo-quiet time, nag-a-attend na ng church, pero hindi pa nagsusoul winning. You are category number 2, member. The next level mo, maging soul winner ka. So anong gagawin ko sa'yo? Iti-train kita. Isasama kita. O umay ka, dinggam ti pa nag-soul winning ko, o dinggam ti pa nag-preach ko, dinggam pa nag-Bible study, dinggam ti pa nag-conduct ko necrological service. Pakinggan mo, paano ko i-present yung gospel. Tapno ammo masursurom ti agi-present, iti gospel. Then, you become a soul winner. Category 3 ka na. So kakita nyo kakabsat aya, hanyo ipang pangas nga 5 years kay nga memberan, category 1 kay mo't pelang. 10 years sak dito yung kunam, category 2 ka. Hello? Meron pang next na dapat na aakyatin ng Christian life mo. Hangka agpatinggat segunda, ag tersera kan. Tap numaan anay di parabor ti apo ti biyag mo. Okay, category number 3. Sino yung mga yan? Nagko-quiet time, faithful nga nag-a-attend ng church, nagsusoul winning, pero hindi pa nagbibigay. Nagbibigay siguro offering, pero hanapin nag-tithes. Hanapin na sursurot first fruit. Diyan sila nga nag-struggle. So kung ikaw yan, tithes lang, hindi ka pa nagpi-first fruit, hindi ka nagbibigay ng mission, kapatid, kailangan nga i-master mo dito yung number 4. Category number 3 ka pa lang. Now, there are category 4 Christians. Who are they? Cheerful giver, kaya lang awamot pa yung ministry na. Hindi sapat yung nagbibigay ka, dapat may ministry ka rin. May involvement ka. Kasi padasan yung agad attend kayo, mangmangtid kayo, awan involvement youth ministry, may kulang eh. Isong adult Kristiyano, dakurkurang na. May kulang eh. Naunawaan nyo mga kapatid? O, hayaan nyo akong bumawi ha, 8:19, wala ako nung prayer meeting last time dito eh. Babawi ako sa inyo. Okay, cheerful giving. Now, category number 4 Christian, ay number 5 Christians, ito na. Nagko-quiet time, agad attended church, soul winner na siya, nasursuro na cheerful giving, at the ministry na ti church, ang next na dapat sa'yo, maging disciple maker ka. Tuturuan na kita paano mag-disciple. And I praise God. Marami na tayong mga members na nakompleto na nila yung number 5, yung 5 at consistent yan, at ngayon, nagdi-disciple na sila. And I praise God, many of these members of our church na disciple maker, hindi pa matagal yung mga yan. Yung iba 3 years pa lang sa church natin, yung iba 4 years pa lang sa church natin, but they are now disciple makers. Nagba-Bible study na yan sa trabaho, nagba-Bible study na yan sa school, sa mga classmate niya, tapos nagseseleksyon. Halimbawa, 20 tinawin na nga classmates na. Nagseleksyon, sabi niya, tututok ako sa 3. So may 3 siya ng mini-meet every week. Yun na yung level niya. Nasa disciple maker na siya. And in the next 5 years, I hope we will have so many members here who will become spiritual mentors. Kasi ganito yan. Ladder-rise kasi hindi ka pwedeng disciple maker na wala kang karanasan doon sa 5. Anat isurum di disciple mo, di ka mag-quiet time. Anat isurum di disciple mo, di ka mag-prayer meeting. Umay kag pa, so late ka pa eh. Anat isurum. Anat isurum di disciple mo, di ka mag-soul winning. Kasi nung i-encourage mo't ministry, sikaawa mo ministry. So, makita yung kakabsat aya, level deto eh. Prerequisite yan. Kaya ngayong gabi, ang tanong ko sa inyo, yan na't nakaistakan yung level tinabayag. Yan na't medyo kimidit nga
parte ti biyag mo ta, yan na ti level nga dapat ayam mo itan. Katag kararag kagat ko nam, Lord, your command is I should be abounding in the work of the Lord. Tapno may experience ko tinaan-anay, nga panag-grow, ti maturity, kan panag-servik kan kaapo, dapat inak yan ta next level. So, napintas nga ikabil tayo dito, paikabil ko ka, di kita bulletin board tayo, tapno sumrek kayo may makigimong, may palagip king ka. Category 1 akpe lang siga. Category 2 akpe lang, jak peg soul winning. So makita yung ita. Amo yung tradition ka, digiti churches nga kuha kabsat. Members. Sabi ko nga darating ang time mga kapatid, ayaw ko nang magkaroon ng church member. Bakit naman pastor? Kasi ang gusto ko, disciple makers lahat. Wala nang member, puro disciple maker. Kasi memberak. Di ka matamot responsibilidad mo. Memberak ko na. Awang ka ti prayer meeting. Kasi ano nga member di dyan? Dapat nakakabsat, agad hang ka lang nga member. Disciple maker ka. Amen ba mga kapatid? Damagam ta ka abay mon. Yan na iti next level nga dapat nga level mo. Yan na ti next nga dapat level mo ko naman. Damagan nyo man. Ag-reflect kayo. Nalidlidam di message aya. Nalidlidam gayang. Damagan mo, yan na ti next nga dapat level mo ko naman. Come on, ask your seatmate. Amen? Kumusta man di kita tagalawag? Kumusta kayo talawag, kakabsat? Kita nyo na yan at level nga dapat next kayon. Pasukin. Kumusta yung mga pasukin natin dyan? Papasukin mo. Wala. Okay. Claveria. Claveria. Nasaan yung mga claveria natin? Nalawagan na. Muyo na yan at level nga dapat next, ha? Apari. Awan. Lasam. Yung lasam natin. Okay. Go to the next level. Batak. Yung mga batak natin. Very good. Okay. Australia. Doon na sila akin. Nandito lang nung Sunday. Okay. Alright. Go to the next level. Amen. Alright. To God be the glory. Adadajayan. Okay. Kakabsat. Ingkay ta next level. Amen. This is a very exciting journey for our church as we continue to move forward.